Neto anato shukuru wa arutwo aria makoragwo na wathe Star of Hope. Aria mari na uhoti wa kuina magicanjamura na rwimbo, nao aruna ao aria matangihota kurugama mothiu mao matingihitha gikeno magikuia rwimbo. Nawaambia ngakukoja wananieka, nikiwaambia wanieke nje wananiekanga. Kona hata wakunanga wenye wanakataanga. Wanakupenda. Aciari no magitariria rugendo rwa gukorwo na mwana wina wathe. Ndamuciarire ari mwega, uria mwana ariraga ni aririre. No thutha wa mwaka na mweri ni ndokire ngiona mwana wakwa ndarahota kurugamia maguru na ndarahota ginya guikara thi. Kuo ni ndonanire na andu a APDK magiuka makinyonia uria mwana ekagwo mazoezi, ngiambia kumwika mazoezi. Ndambia kumwika mazoezi ngiona ni ara improve, ngiona no arathie na mbere, ni arahota kwinyitira kindu, no kurugama ndari arahota kurugama na guikara thi ndo guikara. Maundu mothe riu ni ndimwikagira. Wheelchair ici ni gatagati ka imwe cia indo iria ithondekagirwo ruhonge-ini ruru rwa APDK. Nilipokuwa shule nilikuwa nimepata wheelchair when I was in school. Ninaona wenzangu ambao ni walemavu wanaweza kupata msaada mbalimbali, msaada ya shule, msaada ya wheelchair, msaada ya hospitali, na pia wao wakipata msaada pia ni kama mimi nimepata msaada. President Uhuru ni akinyirie igongona-ini riri na kwiyonera indo iria ithondekagirwo guku, akiuga thirikari yake ni haririe gutigirira gutire mundu wina wathe utari kinyagirwo ni uteithio uria arabatara. Once government has accurate data, we shall then be in a position to be able to plan and allocate resources better and be able to attend to the specific needs of each Kenyan living with disability. Na niguo gutigirira meranira ma president ni makinyanira mubango wa andu magitaro mwaka turorete muigana wa andu aria mari na wathe ukaigwo mwanya. We will be ensuring that the Kenya Population and Housing Census next year will accurately and authoritatively determine the population of differently able persons in Kenya with specifics as to the particular disability being registered. Makiria ma andu 100 ni mahetwo meke ya mawira thirikari-ini ya President Uhuru. Today, on our 60th anniversary, we celebrate transforming the lives of persons living with disabilities in the country and beyond, with the theme Disability Inclusion for Sustainable Development Goals, Leaving No One Behind. Andu mari gatu mari wathe ni megwikinyitie kunyitanira igongona-ini riri. Mamwe ma maundu maria macungagiria mundu gukorwo na wathe ni ta kwaga gukundio njanjo ya polio. Ni igongona riu wikiritwo riri wa mwanya ni President Uhuru Kenyatta uria watiga ndumiriri ati thirikari yake ni kugathika mitaratara gwikinyiria mwaka turorete ati mundu wothe uri na wathe ni aratamburwo ni thirikari na ni akinyirwo ni indo ciothe irabatarikana. Ngiribotera Inooro TV, jetagwo Wanjiku wa Kimani.